ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bakaNazaretha. Konzo isabatha lasemini seyiphathela umbangela umdletshe wasethembeni inkosi imbusisa. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhle wabangcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Hlabelelo senkumbuzo ezulwane, senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngenu Jehova Nazaretha. Bandla lenkosi ngasikhulu kwesithandazo amen. Siyabonga. Sunganeza. Thixo umhlaba ebuhleni bakaNazaretha. Nkosi yamakhosi yakhuleka ezweni. Umvangelo wakho umdleke. Wasethembeni la izwi lakithi nana. Nkosi yamakhosi ngiyacela Jehova umhle. Ngumntwana kakhulu. La Nkosi engithe mangiyafunda kwamnyama emehlweni Nkosi uvalo Jehova. Uyasinda Jehova ngoba uNkulunkulu wena. Awufani nalutho emhlabeni. Naye abakhona ayikho Nkosi noma sifunde ibhalo ayikho Nkosi efana nawe shemweni. Yakhuleka kubefundisi bakithi. Nabavangeli bakithi nabakhokheli nabashumayeli. Nomkhandlu wonke ongcwele ophakathi endlini kaJehova ayibonge Nkosi. Isho njalo indlondlo Musa sizwa kushiwo andiNkosi amakhosi akubonanga ngilapha. Sizwa isho njalo ukuthi abantu basemhlabeni bathi nisonda phandle. Mina nesendlini yasezulwini iparadise. Njengoba ngilapha eparadise Jehova omuhle. Ungazi baba ngakabibikho emhlabeni. Ungazi namhla ngifika kubazali bami. Uphethe usuku lwami Jehova omuhle lokuhamba emhlabeni. Sesikubonile lokho Nkosi amakhosi uthi uThixo. Nikhona abakhonza abahle. Ngiyakhumbula ngomnyaka sigcina kuleta bendala. Uma siqhamuka lapha etabeni endala sathi mase silapha kaNazaretha. Sesizojika lapha nje kwaSeme. Kwaqhamuka izilwakazi. Enkomo eza iphuma kwezinye inkomo laqashile lesimangaliso aqashile. Bona uJehova bathola abahle basesifile. Bona uThixo wethu. Athi oke ngibuke lasihloma phansi ngaphambili amasondo. Lasemisi ishoba lahlika yayisiyimidlondlo yomusa yahlikelele yayisibuka lenkomo amakhosi abahle. Yayisigcwala incwadi yavuma amathamba ami njengoba avuma nangalolu yasuku uThixo lophambi kwethu. Lapho uyathandwa kaNazaretha futhi uyaliwa. Ngiyacelela Nkosi amakhosi njengoba Jehova ungithumile baba kuba Nkosi ngaliwa. Ungenzeka njengoba ngiguqela ithuba loba nganiwe. Kodwa ngicela umusa ngoba ngiyakhumbula xoxola ingqalabutho yakithi ngelinye ilanga ithi umkhulu wami waba nothando
lokuyithanda lenkolo ngoba wafika igula ephethwe isifo selungu ikhona abakhonza amandla ephethwe isifo selungu esikhukhumala sibe singanga isisu ngemihla yakho Nkosi umzimba wesibili kuthiwa ke ngoba ke ngiye kakhulu lena ngiyala esefuna ukusinikela ekukhulwini ngicela ukuthatha isibindi ngo-180 thatha isibindi yasinda le ndawo enguyo siyasizoba babesho nami ngiyayibona yasinda wozani lonke izizwe azelibasi elosilo
olungaphakathi enhliziyweni ukuthi ngifike ngigula la kodwa ngiphume sengiphila. Yayisithanda nayo lensizwe salo baba, yayisithanda lensizwe omkhulu wami ukuthi nami ngifisa ukuyikhetha inkosi enkulu yangithi ebuhleni boMnazaretha. Ithi ngala ukuthi ayixoxela lo daba awangabikho. Ithi zakhe elinsizwa nguluma ngakithi kuphela ngoba sisuka esikhumbuzweni senkosi la. Zakhe elinsizwa nentombi akumi kumahlombe yiyo le phambi kwethu eNazaretha. Amen. Yaphuma yathi mayiphuma ebabheka yahlola inhliziyo zabo ukuthi ohamba ngelila ngihlubuke lo muntu. Ithi lensizwe dalithi yabakhoma emkhoma lo wamkhulu amathweni wami ngihlubuke yathi yena ukukhoma makhoma kwangena emanzini. Mangake esinako mhlambe ngomunye njalo. Asebehlubukile sinako la isonto. Nikhona bakwenza kahle. Amen. Asebehlubukile abasolayo ngoba ayikho inkolo kumuntu yokusola. Ithi ngala ukuthi ngelinye ngixoxela asisikhathi sayidlodlo umusale phambi kwethu umsipho wesibili. Ithi yathi mayifika lapha enyakatho lapha kwakusokuthiwa kusemziphathe sokuthiwa kusenkanyezini kwakunendoda yayithi njalo mayibona uNkulunkulu ithi kuye wena umfana kaShephe sola ikhona abanye inkonzo yokusola imbi Shephe ungangiphi inkonzo yokusola ukusola ukuthi uyambheka uShephe umbone sengumuntu Shephe akasimuntu uNkulunkulu makhona. uThixo owazi ukuthi uhamba nini emhlabeni ngoba sila uyazi ukuthi uphetheni uyawazi nofisa ukwenza nongafisa ukwenza. Ngenye imini lolunyazo lwesizulu sokuhamba intombi zayo masihamba intombi zayo sokufika inkulumo ethi ngifakaza uNkulunkulu phambi kwethu eNazaretha. Kanti ngelinye ilanga ngikhona ngiguqile ngingahamba intombi zayo yaphela ngisukela esilwane sezulwini sathi wena usumphume ekhanda kodwa uzenza ingane wathi wehlelwa yini ushushebe eNazaretha. Umbhalo ngalamphunywa nangu uqenayo ukuthomba khathini wayizwa lenkulumo ngajela ngizange ngisho nganguzela kodwa zingane wathi wena kufela inkinga kuwe uhluleke ukuyenza kanti wayisho lenkinga engizosho uzoyikhuluma manje. Yayisihamba le ntombi yasizala le ntombi yayibhujela abantwana ngeke kakhulu ngoba indaba ngifuna ukubabaza eNazaretha esenze lo shembela izwe lakithi nada. Nikhona abakhonza abahle ngifuna ukubabaza inkonzo yami isekubabazeni ngizobabaza ngoba leli thuba ithuba elingatholakali kodwa bengibabaza noma ngihambe enkalweni ukuthi uShembe usenzele uNkulunkulu. Siyahamba ke le ntombi mayisihambile sekungena umcingo ngifonela uMshumayeli. Ngaleso sikhathi ngihambanise uMshumayeli uthi uMshumayeli ungakithi ungubaba okuzala. Uthi uMshumayeli ngithi uthi usuzwile into mama wakho yacha usho ngeSabatha. Nikhona abakhonza abahle. Nithi hamba le ntombi bavele bahlubuka labenzalwa nabo bonke. Babona ukuthi ibulewe akekho noma ngabe ubulewe kodwa uShembe ngeke uhambe emhlabeni engathandi. Njoba sikholwa eNazaretha sikholelwa ukuthi makufika umhla kuphela siyofa. Kodwa mangathandi unyazo lwesulu ngeke ngihambe emhlabeni. Bahlubuka labo bantwana. Mabenimiza bebabiza lapha namakhaza isidumbu lesi sentombi engizalayo asivumi ukungena ngamakhaza abebabiza lapha emakhazeni bafica inkinga bavela babebiza ngolwesihlanu bavela banquma bathi kusasa siyamtshala ngo11 ngo10 ngakhuphuka ngeza lapha umkhululo ngafika ngamesangweni ngacela umfundisi Mathenjwa ngamfonela wehla umfundisi athi ngakhuluma lo daba ngeza kwehla inyembezi ngaba nesibindi ngakhuluma watatazela umfundisi wakhe uNtombela wabuya wabeka amagama wabeka angazi noma kwatshembeka kanjani kwayiwe esulwini kwabikwa izwi kodwa lapho esulwini lathi uzongcwatshwa ngo8 obusuku. Nikhona abakhonza abahle bahlanela ukuthi kufanele engcwatshwe ngo11 kodwa laselithizwe ngoba yonke imphefumulo iphethe uShembe nemisebenzi esiyenzayo iphethe uShembe wathi ngo8 uzongcwatshwa. Athi mangifike kusende kwakuyilokudala ngaso sikhathi ngihambe kodwa mina ngikwazi ukutravel ngathi ngihamba ngale lapha amathambana ayobekwa khona mangifika yafica ayibhala kubhisi bahlubukile laba bantu bathi basazayo kula bathi yashavume yezwa athi izoke ngizwe bahamba bathi basendleleni yaphansi imoto yaqhuma amasonto elilodwa baqhubeka selifakile bahinde bathi bebebuya laphinda lapha uShembe yababamba
ukhombuthungu uNkulunkulu bathi mabebuya ngo-12 ngo-1 sebetatazela bathi basendleleni sebolanda umzimba emini apatsha onke ngemuva ahlala phansi bathi ubulawe ngempela ngathi uyesabe kushamba uNkulunkulu ikhona amaNazaretha athi babambe shambe lolu thando lujulile alunamandla olunjengomufa alunamandla enhliziweni angoma wena ufihlile aluluthando alujulile lunamandla ophethe isibhalo engifundele abaseKolinte angifundele kwabaseKoshomita angifundele abaseKolinte DT aqala lapha ku4 washa u8 maNazaretha bathi mabemlanda sebefika lapha bafika sokukhanyisa amalamba ebusuku athi lifezewe idingo shembe uNkulunkulu shembe ungenze baba nasoli shembe ngenze Nkosi ngingasoli amakhehla akithi ahambe emhlabeni Nkosi ayingakuthandi mhlambe maye khona shembe waqhelise kimi ngoba abanye abantu basola kangaka nje bambathwa ngabantu sikhule thina la ekhaya sizezibone nje abantu la ekhaya akuyona inkonzo yokungoma le maNazaretha inkonzo kaJehova ikhona abakhonza abahle akuyona inkonzo yamashoba le inkonzo kaJehova lena manje umthwalo wakini ugcinekini hayi la esontweni uthola umuntu sendlale nebhayilo okungoma uthi shembe la esontweni lonyazi kanti mangakho shembe sibakhonza sikhonza namabhayi sikhonza unyazi maNazaretha manje ukhona okunye maNazaretha okuye kushweza insizwa mayifuna ukugalithi ngokhetha kukhethwa la ekhaya kuyacelwa akona amankonyana amakhosazana ngiyokhetha ngifuna ukukhetha akukhetha kuyacelwa eNazaretha ake sikhuluma ulimi lala ekhaya abakhonza abahle ngoba sidukisa abantu uma sikhuluma ungeyikho uma ungasibuza nazi ingqondo zakithi khona ubuza sizokutshela ukuthi kwenziwa kanjani ithini indlela yokuhamba awungifundele baba usoyitholile abaseKolinte 13 ubala bokuqala ngifundele ku4 uthando liyabekezela lumnene uthando linomona babanyana angimazi umuntu mayithi unothando lukaShembe ngowani mona uthando lisidumisa uma unothando nje awuhambe uthi mina ngiyamthanda uShembe wasingaphakathi kuwe ngenye baba kanjalo ngenye mina ukuthiwa inyanga ezulu ikhuphuka lapha ezantsi kwakunenkosikazi yayithi mayibona inyanga ezulu ziginqike phansi ikhombisa uthando yathi wey inyanga ezulu yena bambonise ngenye into qhubeka baba lusikhukhumeza kunjalo alwenze okungafanele yebo aluzifuneli okwalo yebo alunalulaka yebo aluhlinzekile okubi yebo alithokozi ngokungalungile yebo kepha lithokoza ngesimini Nkosibusise baba amen thando liyabekezela uthanda lunalulaka awuzikhukhumezi uthi mina mbukeni iNazaretha
kwaziwela la kusezulwini bakhonza abahle abajazwa babaza uJehova umhle wakithi ebuhleni boMnazaretha abakhonza abahle Nkosi yamakhosi ukhumbula abafundisi bezwe lakithi obabushabanga obabuthuli nabavangeli bezwe lakithi abasandulela obakhumbule Nkosi yamakhosi osenzele khona Nkosi yamakhosi kulonyaka ukhulu ngendlela esimangalisa ezweni lakithi nami nikhona amaNazaretha alikho izwe lakhe idlu ngenyanga ezintathu 3 months phela idlu complete sithi uyesabe uNkulunkulu shaphe kodwa la izwe lakithi enanda uNkulunkulu wenza abantwana bakhe basezulwini yakhanda idlu ngenyanga ezintathu yaphela nikhona abakhonza abahle siyajabaza kodwa Nkosi sicela amandla shembo icela usipha amandla usiphe nothando sikwazi ukulalela abagcotshwa bethu sicobele Nkosi umfundisi osemncane uvele khiphe nje project uyibuza ukuthi izoba njani bese uThemba uShembe ukhona nikhona abakhonza abahle uThemba uShembe ukhona besakha laphana ezantsi kwabheka uZulu nalapha phezulu eKhayisani kwakhiwa nibonile nibonanga ngoNazaretha kwakhiwa uNkulunkulu ngoNazaretha kwathi ngomhla ka 23 kwaNgolwesibili safika isilonda phana eKhayisani ilanga selithi nje ngiyafona sengithukile nami ngoNkulunkulu ngiyafona ngifonela uzakwethu hayibo na uNkulunkulu ngapha uthi na umkhomba ngapha mina ngikho uNkulunkulu ngoNazaretha uthi hey uhlala nangu unkunyaza ngapha ngithi mina hey nalo uyasapha wena kanti awubona kahle uthi hey nangu Shembe ngapha nikhona abakhonza abahle ngajela nje nami ukuthi ngizawuthini kwagcwala ke ukuthi lo phambi kwethu uThixo sifundisa ukuhamba kuhle Nkosi yamakhosi singafana nendoda engayabula phambili ukuthi yayithi mayibona inkosi ethi umfana kwaShembe ithi ingqalabutho leyo ingxoxa lethi yasunguma isilwane sathi hamba ndoda yawuphose ehlathini yafunwa ingatholakala ukuthi ayihlala ifa kuMnazaretha ngoba yayisiyibona ukuthi uShembe naye ngelinye ilanga yatholakala insizwa isigaxe phezulu kwehlahla somgani siyifaka ucingo la entanyeni siyilenga itholwa ngabafana kwaqhamuka inyoni lokuthiwa ingede ihamba ikhala abafana befuna inyosi bayile awuyazi ngoba ingede khona inyoni ihamba ifuna inyosi bayilandela abafana lenyoni bayilandela kanti iyafika hlala phezulu mabethu abafana bahlangana namathamba lendoda baphuma bahlaba umkhosi abafana beza bathi base bayigagula awusibani ufuna kathi ulapha uShembe uyakushaya ngabe uphapha nikhona amaNazaretha mawuphapha ushaya usuwedwa futhi awutshena abantu sikubona wehla nje emsindweni yini uhamba ufaka amabhangi akusuzisa ngo ubuye amabhangi akusize ngalutho kanti usiyashaba nikhona abakhonza abahle la sisezulwini amaNazaretha thando liyabekezela thando lomnene thando lesigabisi
Umuntu oyigabisa uthi iNazaretha endibukweni akwazi kwakho ngaphakathi uthiwe mina ndela unyazo lwesuku Nkosi. Nikhona amaNazaretha ube ney'nseka umuntu ethi noma ebona uShembe engabi nay'nseka. Sesinabantu abanjalo namhlanje. Uthi uShembe nangu uyadlula lapha bengabi nandaba kuba ngathi udlula umuntu udlula uNkulunkulu. Angabe ushimiswa ngaphakathi umuntu onjalo lo nganayo imiswa. Makukhulunywa ngoShembe, makukhulunywa ngoShembe usici inywele ekhanda kumuntu. Kodwa vele phela. Kodwa vele asesonke sokhetha uShembe. Nikhona amaNazaretha. Angabe nandaba lo muntu uthona uNkulunkulu. Ethi hayi walaba uShembe wethu sonke amaNazaretha. UShembe uthandwa na abantu abangelutho. Ithi lengqole ngoba yayijwayele ukungixoxela ithi ngenye ilanga inkosi kwamthethwa ithi kulomuzi babe kuwo makusotwa kuwo phesheya lapha kwakunendawo kwakuphuzwa kuwo kudliwa lokhu okuphuma phansi lokhu utshwala okuphuma phansi lokhu angikwazi kahle. Sathula isilwane inyanga izulu yathi benzani laba kwathiwa Nkosi bayaphuza yathi lapha kuney'ngane zami kunabashumayeli bami lapha ushushayela. Hey uShembe ugoqile amaNazaretha. Nikhona abakhonza abahle. Phela uShembe ufuna simlalele ithi insizwa enye ingixoxela uthi ubabamkhulu wathi ubabamkhulu akuyeka abantu ukuthi mabe uganisa bafike belale ngoba khona isikhathi esizayo lapha abantu bayolapha khona ukudla kobe sekudula. Uthi manje ijwayeza ukuthi manje uganisa nilala nokwenza njani ngalesikhathi sekudula ukudla. Ithi sengiyabona namhlanje ayisekho imishado elalayo. Into yashosha emphelele amaNazaretha. Amen. UShembe akayikizi amaNazaretha. Into yakushow kusekunjalo. Nikhona abakhoza abantu. Ayisalali umshado. Indlala. Isimo somnotho. Nkosi amakhosi usikhumbule. Singatuli thina iswe kuthembele kithi. Abantu mabebona iNazaretha bathembele kithi. Mawuqhamuka nje uyiNazaretha usuke sazi umuntu ukuthi uyaphila. Sicela Nkosi ubuyise lo uyathanda Nkosi osithanda ngalo. Nathi manje ngena iNazaretha emsini umuntu kulanjiwe kwakuphuma kuphilwe ekhaya kudliwe. Namhlanje singena iNazaretha kufane. Yini amanga asike namanga ngkhona. uNkulunkulu akahlali umuntu onamanga uyawakhuza njalo uNkulunkulu. Ungena ugula uthemba uthi nangena iNazaretha uhalalise ndingasinda. Liphuma ngathi ufa kakhulu. Ufa kakhulu uthembe zizithi ngani hawu bese kufika umvangeli. Mhlawumbe ubaba uzobangcono. Uvele kufane nje. Kufane. Osamakhosi ezweni lakithi eNanda usenzele khona kukhulu. Nayizolo sijabulile Jehova udlula. Siyakuthanda ingane zakho Nkosi yamakhosi. Akuthanda abantu baseNanda Nkosi Thixo omuhle. Uma siphambuka mhlawumbe sasenza okungayikho senziwa uthando Shembe ngcela usithethelele. Akuthanda abantu baseNanda. Basola khona icela kona amandla ukuthi Nkosi baphe. Fundiswa siphi iproject ukuthi mawehla umhlangano yababheka bezayo laphana obaba basesebekhulile sibapha amanzi. Umfundisi yenziwa lento le amaNazaretha. Uthando. Ikhona abakhonza abahle. Wasibe iproject ukuthi uNkulunkulu angashintshe emgwaqweni. Phambi kona bezizwe. Ingani khona imisi. Asukuma ingane kaJehova zenza uNkulunkulu manje usengena ekhayisani kube mnandi. Sicela amandla Nkosi. La singenzanga kahle khona sikwazi ukugcwalisa. Ngoba wena ungamba umhlaba Nkosi awulingani nabantu. Bonke abantu bayafisa Nkosi ukuba uwe kodwa ngeke ube uwe ngoba wehla wedwa ezulwini. Wazi wabuza amadoda phezulu kwentaba uthi aningibuzi ngani amadoda uthi ngivelaphi. Nikhona abakhonza ngayo. Awabuza amadoda sisabesho ngayo. Twababuza amadoda ukuthi aningibuzi ngani uthi ngivelaphi. Uvele ezulwini amaNazaretha. Uvele ezulwini. Mina wangisizela ubaba hamba nobaba sihamba ngesobabili khona sasiya khona. Uma lolunyazo lwezulu uma qhamuka imoto isithuthuthi maqhamuka lesithuthuthi bese ngehluka kakhulu kanti kunento la kimi thipa sokushayiswa imoto bese ngehluka nje kakhulu uba beze kimi asuke ebuyele ngapha ethe ngapha inhliziyo yakhe bese ithanda ukuza kimi ngase siseduze simshaya simthatha umuntu omdala somphosa wayefaka lezi ibadada ngayibona imbada ziwa le athi ngiyafika kuye sithuthu silele phezulu kwakhe nalowo mfana oshayelayo nawulele ngaphezulu kwakhe athi Shembe
sizala sibaningi bazothi bengiyothwala ngaye azombulala ngamemeza unyazi badola bahlatha unyazi lwezulu ungabukisi ngama emndenini athi ngizalwa ngedwa intombi lendoda eganiwe namakhosikazi amaningi kodwa ihamba ngedwa kumama ngizoba yini kulabo bantu bakithi izandla zokulwa nabo engizibe nawo shembe ngisize umphezulu iphuma igazi ngamakhala nangomlomo akukho la ngaphuma khona igazi sekwenze konke okwenziwa umuntu masihambile emhlabeni athi ngambheka ngibothambe lo muntu okukhulu ukushesha ushembe waletha amaphoyisa okukhulu ukushesha ushembe afika iambulance yathi mayifika bafika noma abefika noma babona bafika nje siphaphe ushembe sayivusile ngizwi lakhe amen wagcwala iminyaka sayiphilisa iminingi kunale minyaka indlela wayeshake ngayo simningi iminyaka sayiphila ngiyabonga shembe ingcwele uNkulunkulu wangifihla ngoba kwethu abakhonzi la baba indoda iganiwe kukhona abanye abakhonza kwendawo mina indlela kwethu ikhonza lapha eNazaretha okuthiwa sengithwale ngawo usho njalo futhi ke angithi la eNazaretha noma bayahlupheka ubonakala ukuthi ahluphe iNazaretha ibonakala iyahlupheka ngiyacwebezela nje nawe belinoshembe futhi ngalilambi iNazaretha ngekubona iNazaretha hambe cela ukudla kubantu shathwa nalutho kodwa ushembe ayenza indlela ukuthi ilale edlile amen siyabonga Nkosi yamakhosi ngiyabonga kuqabatele umntwana omncane kakhulu umntwana omncane kakhulu ozaleke emzini omkhulu onomsindo kodwa ngicela izwe lakithi Nkosi uthande soleselanda uthande Nkosi uxoxe nibe idayodwa shembe ngcwele uma ememeza umfundisi simuzwe sonke indlebe zethu zisheshe zimuzwe umfundisi ithi Inkosi mayikhuluma phezulu kwentaba ithi abefundisi bayisana sami sokuphosa uma ungamlalela umfundisi kade ulalela abantu wena kade khuluma umshumayela ekseni ukuthi bayebetha abanye mina ngifuna ukunikela kushembe kodwa ebeyala umuntu ukuthi mana manje la uma usula ikhasi ungenile la eNazaretha noma ulimemeza ukuphi igama likaShembe uzoje mina ngamemeza igama likaShembe emgwaqweni indoda engisala sishawe isithuthu sekuphelile ngayo kodwa uShembe wawubuyisa umphefumulo kuyo akasiye lona ukuthi kuba ubukhona akusiye lo ukuthi ubukhona buzophila uphila engekho eNazaretha uhambe nginsizwa kodwa uzayigidi ikhalazo okuthiwa ama-desert nangapha iyayigidi ifefezelela umama seyemlindelweni sekuhlala phansi siyemlindelweni umama mayemlindelweni kwavele wavula umfana nje iphala emgwaqweni uhamba nodadewethu liphethe ummese namqonda njengokufa wathi mama kwenze njalo lala ushaya ummese la ushaya amanxeba awu-8 kwaphela ngayo kwagijima kwayiwa lapha emlindelweni wawumanyezela nangu umkhokheli sekwaze yiphala umfana wasekuthini abefika baqoqa into engasekho bemphuthumisa bathi bayibomfaka lapho dokotela sole bemcila ukuthi ngaphela ngasekho kwabuya umphefumulo wakhe waphila moshaka uthi ngolosazana uthi uma wami inkosi esiyifikile ezweni iseyobonga 2005 ikhona abakhonza abadla uthi uyobonga uNkulunkulu ukuthi imphilisilethi baba ngizobonga abangiphilisa ithi inkosi wena wawungasekho sawuthatha thina kusho uthini sawuthatha umphefumulo sawubeka ezimpahleni zakho wathi uma ungena esibhedlela sawubuyisela esidudini sakho waphila ufuna sithini mshebe phelele shembe ingcwele uma umuntu ongakathandi hamba emhlabeni ngeke ehambe kodwa uma usuthanda wena ngoba umuntu uphilela ukuthi ngelinye ilanga uyohamba emhlabeni kodwa siyacela shembe singahambi ngesandla sabantu namhlanje la Nkosi amaNazaretha athutshulwa ngabantu ehambe emhlabeni into ibingenzeki kuleli bandla ithi Nkosi ngelinye ilanga kimi 2007 nge-18 January wangolwesithathu phezu kwentaba endala ithi ngaphindi ngiphathe bengisithanda isibhamu ungaphathi isibhamu futhi bengisasa ngisasasa ungaphila ngangizitrenele angaba yisosha ithi ungaphathi isibhamu uthi mawuphathi isibhamu uzofa uyofa ngaso nikhona abakhonza abadla amen ithi mawuphathi isibhamu ithi usho uthini phezu kwentaba emhlangano 2017 kwangolwesithathu ungaphenya ifoni yakho 2007 phenya ifoni yakho ngolwesithathu umhla ka-18
ithi ungaphinde uphathe isibhamu. Asikade-ke eManazaretha. Lese sibone nje abantu kwakhona esontweni nabanye bengamaphoyisa. Thola umsefu kusisabeza ngesifithi shembe. Lento sayishiya emhlabeni lento lento sasiyibuka beyiphatha emhlabeni. Wawuzusisabisa ngayo wena. Uzakhukhumela umuntu isibhamu. Uzakhukhumala umuntu akasathinteki. Ithi singamanazaretha. Angithi la siphethe ihlabelele namabhayibheli necephu nembogo masisi entabeni inento esiyiphatha kuphela wasufufumala phambi kwethu wena sufuna sikwesabe hayi bakwethu mayigazi savumula ukusizwa zikhona phela emhlabeni zikhona insizwa emhlabeni ithi inkosi kuNkulunkulu wami ithi inhliziyo yakho uzohamba umhlubulo wayeseyibali zona ishiyana zayixoxela ithi wayeseyibali zona zonke kungenzeka nawe ukuthi wakhetha inkosi kathi ushibaza ukuthi uhamba umhlubulo ingakho mase ukukhuba nesibhamu sumkhulu asasi wena kuphela shemba singayazi enye into emhlabeni thina sazi wena kuphela ukuthi uNkulunkulu phambi kwethu wena kuphela mawuqhamuka fanele siguqe sihalalise ukuthi uyingcwele yesabeka ngoba uqhamuka uThixo okhokho bethu noNkulunkulu bethu uqhamuka uThixo wabona ngoba bamkhulu bethu bathi uye lo fanele simkhonze othi thina kasize sifaka amabheshu phambi kwakhe uye lo fanele simkhonze wathi mayifika emadodeni ezizinto eziphambena owaqondisa ukuthi la emhlabeni ilento ofanele hambe ngayo ushemba waqeda induku zakho thina abantu bethanda kakhulu induku usho la esontweni kuleminyaka emidala befika esonto umuntu enkoza kanani ephuma umuntu ekhupha induku hawu lo muntu esebshit emsindweni yathi nyanga esizwa iphele lento mawukholwa umuntu awubheka induku umuntu ejobhe ihlahla sambe ehlihla ngani umuntu hawu lo muntu sekwenze njani manje usuke esontweni njalo ushemba siyengisanga wathi ayiphele lento wathi into ekhonza uNkulunkulu siyaphela yonke sikhule thina emhlabeni usidoda yasekuthini thina umnumzana mangabe uyongena emsini wakhe uma usechwaya uthiwa umnumzana wasekuthini ke lo chwaya uchwaya ngoba nikwazi Nkosi yamakhosi ngiyakucelela Jobe muhle nesifo enginaso esisha nje engasazi kodwa wena Shembe uyasazi baba uye ukuthi njalo ngohamba sina 10 11 ngiphume ihlume engasazi emzimbeni simphuma sithi bhedu wonke umzimba iluma lenindlela ezimangalisa angiyazi Jobe ukuthi yini kanti zololokhu bephunywa amathumba namathunjana amancane phuma ahamba phela lamathumba sekuyisihlubu manje Nkosi ngiyacela Shembe engcwele ukuthi uncodule ukufa ngoba wena Shembe asikho isibhalelo ngenaso ikhona bakhosi kahle Shembe engcwele khumbula abazali bakho khumbula intombi engizalayo Shembe layilele khona khumbula insizwa engizalayo Nkosi uyibheke uyithanda khumbula lezo lakithi khumbula abagcosha bezo lakithi nesisebenza nabo lapha inani bakhumbule Shembe engcwele ubathanda usipha amandla ukuphila Nkosi usiphe Nkosi nezinyawo Shembe njengoba selishila izwi lakho Jehova alilela Nkosi usukhipha umhlangano wakho nathi sibe Nkosi sibhala kodwa singabhala ngokwenyama sibhala nangomoya sithikithe Shembe engcwele sifihle ekutheni izitha ziningi ezingathandi wena Shembe ngiyabonga Nkosi yamakhosi la ngone khona ngiyacela umthethele ezulwini sengibuyisele ehlabeni amen. Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi umvangeli wenkosi inkosi izimbusisa. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sisihlanu. Sizocela umvangeli uNgcobo wasesasweni asola isihlabelelo inkosi imbusisa. Nkosi kusipha abangcwele.